Kao najvažniji rezultat koji su postigli na 14-dnevnom druženju u Srbiji, mladi volonteri navode prijateljstvo i međusobno uvažavanje. I think the greatest success with this exchange or this camp has been just that, the cultural exchange between the different countries. And I think many participants have gained new friends and they have learned a lot about the other participants' languages and cultures and nations, and a lot more about Serbia than they knew before they came here. And I think the level of knowledge about different environmental issues has varied a lot among the different volunteers, but I think working together in nature has created a good atmosphere, and I think that, just that cultural exchange and friendship has been great. Osim rada na terenu, učesnici su prisustvovali i nizu edukativnih radionica, programa i aktivnosti, a organizovane su i 4 interkulturalne večeri na kojima je svaka grupa predstavila svoju zemlju, njeno kulturno, prirodno i ljudsko nasleđe, stil života, istoriju, kuhinju, mentalitet. There were 2 great weeks spent here with all the volunteers from 4 different countries. There were both ecological and social activities. I think that the most important were the social activities because this created connection between the volunteers, and in only 2 weeks we managed to become friends and to keep in contact after we are going from Serbia. Imali smo volontere, ukupno njih 32 iz 4 zemlje, iz Srbije, Bosne, Rumunije i Švedske. Svi su prezadovoljni, puni utisaka i mislim da će prijateljstvo koje je ovde izgrađeno da traje jako dugo. Naša organizacija će biti i dalje u kontaktu i imat ćemo i dalje saradnju na nekim projektima. Kada se na papir stavi sve što su volonteri ovde uradili, to je zaista veliki posao. Oni su
radili na obeležanju granica prirodnog dobra, na uređenju mobilijara, na sakupljanju otpadaka koji su nesavesni gosti Vrčani ostavili. Uradili su zaista puno aktivnosti, međutim najvažniji cilj koji je ovde ostvaren i rezultat koji smo postigli jeste interkulturna saradnja između 4 države, između mladih ljudi 4 države i mislim da je to najveća vrednost koju je ova razmena i ovaj program napravio. Za sledeću godinu su nam postavljeni dosta visoki standardi zato što je grupa bila odlična, ljudi su bili puni optimizma i pozitivnog raspoloženja, tako da bit će teško na narednim kampovima ostvariti onu pozitivnu energiju koja je ovde ostvarena. Ovaj projekat se realizuje finansijskom podrškom Evropske komisije.